Namakanna Allah tadangan nema dari rantau lama danganyo siwaro dape lama mak dengan nema badan apa bilo kabasu ebakana Allah dibari lagi ko nani mintanyo nama ngabe rancak jo budi kalau jo tali kaputuju onne la tuan Labaran suara rombongan datang ke lama akhirah lah sama lamaku talika kami rantang panjang usabani ya emak mamutuyo onne la tuan ay nama laki tiba na jauh nenema nasa doi ko dulu kita tapaso iman di pataguan nenema sadang abanang ko samantaro karam labadan lai manang Gustiana koto nenena indah kabakanda anak samalamku oi nako alamu bacan doiku nenema mungkin kalau rek yo kasudayo Tio bahkan naklah dia nabe mama abah mandua dewo kota sera abia dipilih harumi marapu imak jonara punyo one mak gawayo mak gawai banana bakanda nenema basambo kami menendang sadang memandang awa alerusa nenema kena kau dapat memakainya eta sabu iparan tawa palu magawai bana latiranyo barakalamu kami menunggu kedua jauh di rantau juru sansai labadan Oinan bakanda alai di mari nenenenenema oi bagura oi samallamananko oi kok mangabe elo jabuti nenenenenema oi kok ojo tali oi kaputuyu oi bakan nak lawa bagurau oi de emak gawai oi dangakan ayo sakit de rusak mak sandiang apulau kapa manjara mak oi kesadonyo
Kalabani ay kabati balangan nene maalala mola me kadapeju biala jawa dirantau irangan nene sekali kali pulang aju biya mana dari Jawa nama agawe nama minta ajo tapasoi manipata gua ganggaman hare wajana punyo onde la tuana Oi nan bagui rawan lai di bari onnen nenne dawai nan bawa polan kan lai ado di malain da akasanang ngati onnen nenne dalai basi lawi du kasiko oi basa mola kami badena oi nande mama gawe dangayu konda ade pipi mak jopi angan kabone pai di sadio yo oi ne kanduang goi biya dicoba nak manden dangayu anden mak bersama kami semalam ko kisah di dunia enak kayo anden mak asiban sai biya raya iya wato oi basa mola kami badendang oi bakan dak mak di bariyo di mana na bansai mak kata pandang dunia tak peci oi dek nan kayo oh ane lanan kandang